Penjo ni kawuono ma en odiochieng' holiday mar pidho yien. Pidho yiendadi kalo ni yiende makamano gikonyo e rakruok koda chala mar kor lwasi manyaka sani koro okethore ahinya e pacho ka, kendo jiwo ji duto mar mondo mi opidh yiende. Kata obedo ni ok ipidho yien kawuono, inyalo pango odiochieng' machielo mar mondo mi ipidh yien ikonya e bero lwasi mano mar piny Kenya. Kawadhi mbele en ni lit kod kuyo nokwako gwenge ma Mai Mahiu e sama ne iko jodak 13 kuom 61 mane wito ngimagi tok pi oula ywerogi. Ji 13 go ne oiki e gwenge ma opogore. 3 kuomgi ne gin nyithindo tok nyasi makanyakla mane otim e gwenge ma Kamusira. Jaod bura ma Naivasha Jane Kihara nokuyo kod jodakgo kosingo wach miyogi kama nyien mar dake kendo konyogi gero udi manyien. Mimi nilisema tutavuja kamati kwanza, na tuseme pia sisi tuko na bahati kwa sababu tuko na mili tutazika. Najua kuna wale bado hawajapata wapendwa wao. Kwa hivyo tulisema tutavuja komiti, lakini tutaendelea. Ile kazi imebaki. Tukiwa na Mheshimiwa Kamau tutafanya. Deputy President alitupa pesa ya kuchunga wale watoto ambao wako shule walibaki ama manusura, lakini Mungu aliwasaidia. Ndio kama ofisi yangu tukasema tutawalipia school fees. Deputy President alisema tuwanunulie viatu na nguo na vitabu. Kwa hivyo na hiyo pesa alipeana. Kwa hivyo hiyo kazi tutaendelea kufanya. Watu wenye tunaomboleza ni watoto wadogo wenye tunalea, watoto wenye tumelelewa na wao. Sio janga rahisi hata kidogo. Ni ile tu hata hii kusimama, mnatuona tunasimama tu ni kwa sababu tu Mungu ako na hiyo. Yaani ametupea tu hiyo nguvu. Kando na kujengewa, tunataka counselors kwa sababu hawa watu wako traumatized kwa jambo ambalo wamepitia, kwa sababu kupoteza watu wenyu zaidi ya mmoja, wawili, watatu sio jambo rahisi.